Bone igitabo cy'abapfuye. Urongo nimero 5. Atari ikintu twavuye found something. Ibyo avuga bagatwereka ibindi. Item of great power. Twabonye ikintu gifite imbaraga dasanzwe. Capable of sending them back to hell. Ariko cyashobora kuba zasubiza izo daimon ikuzimu. Mu gihe umuntu abaye yazamura zikagaruka ibuntu, hari n'uburyo zizasubizwa ikuzimu. Should they return? I've hidden it behind Rune and Hex. Ati niyo zanagaruka, iyo ntwaro tuzayikorera tubisubizeyo. Kandi bigomba kuzaguma muri ubwo buryo. Hari wacukumbura gana arimo numva ibintu bisa nk'ari amateka. Ni umusore muto. Hari igitabo yasanze baratsimbye he. Uzuyi wabo. Arangije dore y'amatsiko azica abantu. Maniga aragenda ku gitabo bahambiriye bafunze gutyo. And then hanyuma we'll stop at nothing. Kandi yo daimon ngo iramutse igarutse kwizima nta kintu cyayihagarika. Kumbe usibye kuyirimbura. Nawe ndebere. Hey! Ibi bintu bwatinze. Maniga. Imana ishimwe. Kafika ari gatorza ariko. Hano arabari bere kubyaza ku mazi bari mu bararoba. Na barobye byera ko nabo barobye twitwa crabs. God, don't tell me that's Emma, man. Utamwe hari Emma mwana. Don't answer that. Niwe mwitaye bane. Asa wasanga byihutirwa. An emergency. Kana ntabwo byihutirwa abantu. This lake store. Next Uwo time. mukobwa nagajya tuba uvugana n'abantu buri kanya bashaka kugwa. Telefone yizimye. Hano barimo bararoba. Banaga indobani mu mazi nagari indobani. Bakomeza twaya kato. Nkuko muzi by'ubwato. Hano rwo sanga abantu bamara umwanya ku mazi bakacyusha amazi bakinywera kamukaru. Come on. Don't Mana cyamagara shiri wanje. answer your fucking phone, Leo. Mani Leo wikita telefoni. Said I'm leaving. Ndara imbere Imana niyo telefoni ndagusiga. Hey. Amaho bana. Baswa bana. Just about to. Hano basizo amadubu menshi bwa buri barobera ku tugozi. Urebe. Ntabwo filime yaje yatangira. Kumba hano akafashwemo ifi. Gatangira kwigaragaza ko ifi igenda. Utuye twagiyemo amafi. Nawe araroba. Araroba. Ariko amafarasa ngara amafi afite imbaraga. Dore kakaro warobesha. Buno buracomoka. Arakaraga. Afata gafi. Kumbe mu mazi. Mundani mu mazi. Arakaraga. Yakiza hagati kuno ryireza. Arakaraga. Kuko gakomera bigaragara ko ikintu yarobye gikomeye. Maniga ikintu yarobye. Yachawe. Filime yaje yatangira. Arakarekura kajya mu mazi. Maniga. Muvandi. Dore. Yandobani. Yamadubu. Dore bwa butsinga bwa butyaye. Dore ngo burigarura. Buhambira isura. Hanga yachawe. Ayiwe zatawe. Dore ngo buracengera mu matwi n'amaso. Bukwega isura. Maniga yarobye umutwe w'umuntu. Tayara imvura itangira kugwa. Maniga ari cyamukuruye. Kimujyana mu mazi. Bombe do ibyo barobaga. Sawa sheri tuzabana nejo ndagukunda. Nari rwose kubaza muvandi. Ogiye. Jared amagara mushuti. Ni Leo. Abara mugenzi nguri hakurya mu mazi. Nanda bana. Jared arangije. Cana kato. Ajye gutabara mushuti. Mushuti ari mu mazi. Mushuti yari bimubayeho. Filime bayise Evil Dead Ban. Agize gutya. Urebe. Jared uri. Mushuti nababona. Mushuti isura bayikanyaze. Isura bayihambiriye. Mushuti ari kimukurura. Mushuti ari kimukurura hasi. Ari kimukurura kimujyana mu mazi ariko mushuti. Jared ari kimujyana hasi mu mazi. Jared Iyo mfasha Mana nyagasani. Reba gaswe dacawe. Reba isura kuni yabaye. Uyarangije avanayo mushuti. Kumbe mushuti gice cyo hasi yariwe. Yewe za dore zingano we. Ndagufite mufandi. Ndagufite avanyeyo mushuti. Ayiwe zacawe ayiwe. Mushuti yariwe. Uyaragarura. Ndakubwiye umuntu ufite ndankuru iyi filime nuyirebe. Kumbe bitesha. Kumbe gasubira hasi mu mazi. Abande kuraba amafi acanye ubwato biranga. Hari kiri kuva hasi mu mazi. Mara dore dutuki. Gicurana ubwato. Maniga dani mu mazi. Ni Leo. Highway. Nganda. Shiraho. Uko imvura imiragwa. Dore hakurya. Taye inkindi. Pari hakurya. Agataye ni inkindi. Kubwato. Dore gitaye wokacwawe.
Maniga kiraho nako shiya Hano mudayimoni bwazo ubona gafite agasura keza mama n'agakobwa keza karangije dore amazi ngo atangira guserura amazi y'inyanja dore ngo arabira nk'ari ku ziko dore amazi ngo araserura dore maniga ngo arashya dore ngo amazi ngo araserura maniga ari mu mazi dore amazi dore amazi ngo araserura kuri dogire serious urumva miliyaridi urumva ya ni miliyaridi dore amazi ngo baramutogosa mu boyiro maniga yaje yabaye inyama uyu muniga arabura ibirungo gusa tu hano arabura seriye n'igitunguru yabaye inyama baramutogosheje arangije maniga nawe ndebere bamwe umuntu yabaye ruhu maniga kiraho niza naye nkindi yawe data we maniga data we maniga uziko inyama zahwanye abakunzi b'inyama bon appetit haraka nabo Diamond usanga gafite agasura keza bakora kabana agasura keza kaga kobwa kaka Diamond kazi imihanda nawe uri kureba iyi filimi ijoro ndakwataka kanje wari umukobwa bwiza kumbara wazaga n'imodoka amasaha y'ijoro aruwazaga twaye ariko ari ku muvuduko wo hejuru zirimo zirirukanka uko yakanda kitambika muhanda baza n'imodoka bata ku mwaka wowe tugaruka hakuno muri bwate hano hari ibirori haraho byari byacitse ikirori bari mu kirori bari mu ipari urumva hano banyweye butunda bavangamo metalike Nyagasani anniversary ni yawe hano urakoze anniversary ati mpungu gikundiro twakora anniversary happy birthday twanza anniversary some more champagne. Mbaga zose champagne Alice nagari ngombwa What was that? Are you serious? aho se uri seriye uri muravugiriza no muhamagara Okay, but you're not. oya sheri This is our third bottle. Maybe we ought. ni yabari kiraro cya gatatu inuza It's a spirit. na anniversary ya murumuna Joseph reka zani ndi champagne tunywe Good vibes only, okay? oya ntacyo bitwaye Open presents. mureka noneho gatumuye impano ye ntacyo bitwaye Happy birthday, bro. Joseph afite anniversary muri Will na warahari na sheri wa Will Alice Do anything. mana uretse ko muri buzanira impano hano mugeze ari impano bamuhaye ya bike Thank you guys. mana murakoze no kuruka imana It's a pen. ni bike Just any ntabwo ari bike zisanzwe Belvoir. zita Belvoir ni bike z'abafaransa ngo zazende ngo ni Belvoir Get it? So, you know, to encourage you to. ndabizi ko wahoraga wifuza ko igitabo ari murandika Very soft. nahisemo kuyikugurira Oh, to be fair, this is the fifth book that he started. ati ni igitabo cya gatanu atangiye kwandika Yeah. ntabwo ari icya gatanu ni icya kane You look at- bazanye n'abashira bona bavandimwe ni Joseph na Will Fine. Ever since I bought her that bad boy, the difference has been incredible. And ati rwose ibyo impano zose agiye kwa anniversary zawe ntabwo zabaga zirenze ariko ndacyo kiri bukunezeze sometimes I think you just need a little nudge. mana nta bindi birenze ariko mukuru we Will asa nkagira amatiku nanjye namuzaniye impano nka muramu wanjye sasa sheri wa Will Alice nawe yanzaniye impano nde Joseph Birthday. twaza anniversary sheri kutambwiye kumuzanira impano imbara agafoto yagiye mpurimye kari kariho Alice ari kumwe na murumuna we yakempurimye arakaba mana we ni agafoto keza Didn't tell me you were bringing nko kwakwifuza na sheri wa mukuru wawe agafoto akakempurima kakaguha our Belvoir. I just ati rwose imana nayo yishimiye kurusha iyawe said that it was from both of us. Thank you. ati fa ko ari twese duhare tutumaye impano ntabirenze Both, thank you. mwembi ndabashimira So talented. reka nkuhobere agiye guhobera sheri wa mukuru we birangira akoresheje umunwa kuwe You Americans. manega ahita arakara ndose nkamura mu kazi wanjye imana ishimwe asa ushaka gusomera boyfriend ho ya Give hands up. ati abafaransa kazi yosomye n'umunani birenze It's really class. va kuba nta kigamije ntacyo ugamije ariko shiri we Will bisa nkaho tutamushimishije Couldn't Why care are you less. criticizing I'm everything? not criticizing. Yes, you are. oya iyo mpano mwaze kugitangira kuri bimuzanira No. manega atangira gutongana fucking- twagomba guserebura abonye shiri arakaye Cigarette? umva akanya kunywa itabi gatoya ndabasanga hano shiri nanjye ndaje mu kanya sibyo abakobwa babonye umutinga atangiye gutongana bajya hanze Meaning- No, 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 no. mwana ntabwo yaragamije kunsoma Yeah, yabimenyesha ko neza gusoma atabishaka It's like this cigarette thing. azagiye gutangira kunywa itabi And she refuses. buri munsi ndamubwira ngo tubange tubyare ntabwo abishaka Let it go. You know what he's like. mva mwana shiri wawe nabuze ukuntu ateye azi imico ye Cigarette. wancanira ku itabi Awesome. hari undi waje akongeza itabi Send up checks. You are the boss. ntabwo ni sobuja ariko wavanamo ngaho itabi ntabirenze In that t-shirt. No, sawa nta kibazo it's an oven in there. ni ibisanzwe It's way too loud. Yeah, what keep ati rwose hano mu gihe cy'imbeho abantu benshi baba bifatira ubutabi Oh, go on. nta byadanje Talk shit about. bakiri aho Will aragaruka asanga shiri we Just talk. ariko n'undi mukarage bari gusangira amatabi Alice, would you come back in, please? Alex wasubiramo inama ukajya kuvugana na shiri wawe Okay. sawa Alex umva tutahe aho si wandekuye Relax. asa hari umuntu uba ukundana n'umukobwa ukagira ngo kuba bakundana yabaye se cyangwa se ninde
aramushinzwe asimani watuje Don't make me out to be someone that I'm not, all right? You're ariko sogera kudatuma nitwara ko nagomba kwitwara the one making a scene at my club. uri muri twara nabi kuri iyi You buwate make me out to be this hysterical drunk. ahubwo uri muri fata nkaho wasinze kandi utaranywa cyane Hey, I'm sorry. All right? basi mbabarire sibyo Oh, come on, let's go. basi reka dutahe sibyo sasa maniga mwara mvuga ngo bapanga babyara umukobwa anashaka kubyara kandi abanywa amatabi kandi umuntu wese upanga kubyara hari ibintu aba agomba gucikaho basi bansu ndebe I just hate nkanda abantu it's like a fucking child. cyane cyane ngiyo utangiye kugira nk'umwana baby Call me that. ntukongere kunyita umwana nawe Just fucking cut it out with your shit. asove kuri ibyo bitabi asoma amahoro nongere kunkoraho maniga arivumbura ko bisano kirabure kiramukata This out of me. ndebye utagiye kuneza This way before. Alice, none of my alice nagaruka ibintu byahoze exes ever made me blow up like this. atira n'umu ex wanjye bigeza gutuma nkomerekanya bigeze ahangaha What do you think- atangira kuvuga ibya ex That is. uracyari kujya ari ibiki ntabwo ushobotse If we can't talk, niba we have tutaganira se to move forward. urumva rero gute twazatera imbere alice ajya kuvugana n'abandi twigire muri buwate Give him another cigarette. How about a ugiye hand gutanga abandi basore amatabi job too? Go to hell. ushaka n'ibindi bakorera jya mu kuzimu baramutuka buriya abantu bakunda no gufuha n'iki no. ibintu byose umva umwana witwara imodoka makonaki wasinze my will Will. uva imbere arivumbura will arivumbura asiga bagenzi be muri buwate yanasinze bata imodoka aratangira will kubera ifuhe arashaka gukontorora umuntu bakundana amufate nk'aho ari umwana kora ibi ntabwo byemewe yakarashika gusa fucking bitch ubwo yagamwise ngo kumbe will niwe wakubitanye na ya dayimoni imodoka irirenga undabera ifuhe ahantu uri mugejeje agenda amutubwira ngo ni fucking what fucking bitch birambabaje nanjye ijambo ni ribi aha tayari maniga imodoka yagacuramye imodoka uko yagacuramye will arimo indani ni muri William je ne connais pas wasanga na Wilson ariko numvise bitwa Will maniga ko yakagize atangira kumva radio buriya akenshi ngo iyo ugiye gupfa radio ngo itishyamo za radio z'amatangazo nako zibirango ngo yapfiriye kansere gesa byari saa 8 z'amanywa ahita ajyamo ki ababika aba muzi yitwaga Butunda Salvakiri tabuja kumbe umuntu yagonze azigara umuntu kumbe ndamagara 911 polisi maniga dore ibice bitinya telefone nagwa hakurya igwa hakurya yataye ifataho kumbe Will wagonze tangira kumuvuga kumbe reba umutwe dodo yewe data we inyama urumva inyama hey akoshion We found you. nyuma na nyuma turakubonye Now lead us to your family. ahubwo twerekeza ku muryango wawe umutwe uracika umutwe ucaho ayiwe ngo nyuma na nyuma turakubonye ngo tuyobore ku muryango wawe ka gatwe kacitseho kamureba kunda hari amagambo kandi agiye kuvuga kunda yavuze ijambo kunda hari byatangiye kuza frequency za radio zirahinduka umve Strata umukandara urihambira uramukanya agasentire y'imodoka agatwe ariko kavuga arangije maniga Montosa hari cyaje kinjira muri maniga kimena imodoka ifatwa n'umuriro mumfashe urebe kanda imodoka yakira icyo imodoka injozi cyo kiraseka tayari avuga amagambo gusubira bikikora nakubwiye umuntu urwaye umutima iyi filime icyo nzi cyo ayiwe is evil dead ban sigisike ukwezi nta gihombo kiba kirimo bwatinze tugaruka hakuno ubu filime niyo nageze hano ubu tayari mwaryoheye byarangiye nta kintu mutegereje kubona ntabizi mwishima bapfa byari ravuze turi mwakwishima kumbe hakuno hari uwatahanye amafege akibuka ko shero yajyaga mubwira ngo namwe amafege ni Will niba bamenye ko yapfuye kumbe hano hari abari baguze n'impeta. Papa, je suis en train d'arriver, faut que je te laisse. Ni bwatsi mugenzi umukobwa yajya arimo aravugana na se kuri telefoni
uko baganira umukobwa nawe araharimo arerekeza. Et même, je veux dire, c'est horrible. Mais ça va peut-être vous rappeler. Ati mwana wanjye rwose ukomeza witwararike. Barimo araganira en français. Bari muri za vraiment urumva vraiment. Yewe buriya indimi zini nyinshi cyane. Ye cyambere nzi Kinyamurenge. Amenya Ikirundi. Urumva? Amenya Ikinyarwanda. Ubu se aho mubona ntaga ndi mugenzi wanyu. Babwira n'izindi se n'igifumbire. Hasi umukobwa yaraje aza kureba nde Joseph. Uwo navuga ngo ni muramuwe. Ni murumuna wa nyakwigendera Will. Arangije aho baranashiri wa Joseph. Barangije baje kumutora bamushyire mu modoka bajye mu kiriyo. Buriya abazungu iyo ufite girlfriend ukamwereka umuryango egare yuko mwusanga aho mwamaze kubana umaze iminsi utaryama nta birenze. When did you guys get in? Ubuse byagize muri ryari mazemo iminsi. Joseph sort of lives here now. His parents basically. Basi yanagure basi nujyana imbere y'ababyeyi basi ufite agasura tujya mu rusengero gusezeranya kwigendera dore umeze nkaho uruhu rwarashikoye rumeze nka capati yumagaye ufite imbunda nagari yangiye iyo mbunda ni ya Joseph. Badass. Joseph, badass. Mwana Joseph gatafari kabi. It's cute. Ariko ni byiza uko mugenzi yabonye akirabona bona kwitanga nyirabukwe nyina wa Will. Buriya hanze iyo umukobwa wa girlfriend wawe baba mwubaha nyine muri famille. Cyane yuko akenshi nka muri college muhita munapanga mukana bana mugakodesha hamwe. Suza muri aho yaje gusuza Suzana mama w'umusore bakundanaga. Hi, Polly. Bite Polly umeze uti? Ntago yakwibuka arashaje. It's only been a year though. Ariko n'umwaka ushize ameze gutya. Nyirakuru w'abana manza mwarambaraga ikirenge cyari kimwe kuno sasa ara ku ishansiye. Max, mana we Daki uraho hano mugeze arahabwa kitwa Dakimu hano aravugirije akabwa gasanga sebuja. Do you think that with the construction that we could... no, don't worry. Ese uracheka pari butaya avuye ku ishansiye umva twavuze ko ukwezi kutari bora tataragera mu rugo ngomba ko turi muhira sasa ni bwatinze nyakwigendera nyuma yuko apfuye buri umwana aza akavuga ijambo. Gathered here today to celebrate the life of William Price. Twaje hano kugira ngo twizihize cyangwa ducelebrate ubuzima bwa William Price. To pay tribute and to share kugira ngo rwose tutange icyubahiro ndetse n'ibihe byiza twagiranye nawe tubiganireho. Memories ibyo bihe bizaguma hagati yacu tujye tumwibuka will always be with us. kandi twizere ko William azahorana natwe. Now like to ask Mrs. Susan Price. Ubu nagamagaye Susanna Price nyina. Share a few words. Agire amagambo make adusangiza. Ese ari hano nyirakuru. What are you doing? Murakora ibiki mboni? Susan, Grandma. Nyogoko ihangane. With Nagari andi mboni. Mwana wanjye wivunika. Nyogokuru ntacyo yumva nawe bwaraturubuki. Nyirakuru w'abana William Price yakarenze. Azi iki gufuha. Yaranyweye butunda. Kuno. Nyina zana buri abazungu bajya barira William. My sweet boy. Mwana wanjye w'igikundiro. I could go on for hours about what an amazing child he was. Tugiye kumuvuga ukuntu ari umwana mwiza byamfata amasaha menshi. A model teenager. Yari umwana rwose w'umutineja muto. And who made us so proud. Yari umwana rwose atumaga twumva ko rwose ari umwana w'ikitegererezo. Atumaga twumva turi proud ye twari fier ye. So enamored with French cuisine that when he studied in Paris he surprised us by rwose twavuga n'umukuze we rwose ngejye mu France ngo rwose yadukoreye surprise. bringing home a French wife. Ntabwo twamenye ko azatuzana umugore w'umufaransa kazi. Alice. Ariwe Alice. Bamupresenta nk'umugore we. Girlfriend of starting a family. Yari afite izo zo gutangira umuryango we. Ndetse n'uwo Alice. Wera. Bakiraho bumva amajwi. Uko bavuga haza amajwi atazavuye. Nta kintu umva bebe. Ibyo ne bikira. You two would have made such outstanding parents. Ati ngambi babiri mwamana nkunabonaga mwari muzavemo ababyeyi beza. And we could have been Grandpa Edgar and Grandma Susan. Ati unakabaye nini nyogokuru w'abana Suzana na se w'umusore akitwa Sekuru Edgar. I would give anything for us to be together again. Ati ubundi kumva nanatanga buri kimwe kugira ngo tugarukane umwana wacu tubane. Amagambo yo kukiriye mwese murabizi. Umwana nyirakuru w'abana. And urakoze Suzana. very sorry about the noise. Mwamwihangana kuguruza ko rwaruciyemo. Alice, Alice. would you like to share something with us? Nta kintu wadusangiza nk'ijambo wateguye mu gihe twibuka umugabo wawe.
I didn't prepare a speech. nta jambo nateguye ryo kuvuga. Désolé. Buriya abantu bagira amatiku rero urazaherezaho umuzwe na nyina. I didn't prepare a speech. Nta jambo nateguye ryo kuvuga mu kumwibuka. Kandi yari umugabo wawe. Wow. Wow. Mbega byiza. So, Umva kantu k'ijyori. Nuko rero. to play a song that held a special place. Hari indirimbo nifuza kubacuranga ku mutima wa William. Her wedding song. Indirimbo bari buzacurange mu bukwe bwe. Bashyiramo indirimbo y'ubukwe bukiriyo. Aba nabo baza ari inkunguzi. Indirimbo bari ku mutima w'abandi wa William ngo bari buzacurange mu bukwe bwabo nande na Alice. Wela. 20 ans d'amour. Indirimbo kibajya nacyo n'iki kiriyo. Muri abazungu agira ibintu bakunda bigoswe. T'as rien, tu avais perdu le goût. Nawe unyumvire uwo kacuka. Et moi celui. Wagira ngo ikirimbo n'iki kiriyo. William nyirugufuha. Muri abazungu niyo bapfuye ifoto ye bagira black and white umukara. Wagiye mu isi y'umwijima yijimye. Alice yasigaye babaye ariko nta kundi. Maniga yafuhaga agafuira n'isazi nko kizazi paritse kuri sheri wanjye. Agafuira nibe biturutse mu nzu. Nyina yarariza araburoga mana. Nanjye usko ariko mvaga indi. Nyirakuru zaraturubuye. Mujyeru zasose kera. Nta kintu cyasigaye. Avana hano mirambo. Muri abazungu hitamo tumutwike tumushyingure. Ariko bari cyose cy'ubutaka buke akenshi bakora iki baragucoma. Mirongo uripfusha muri Afrika. Kumbana arabanje gufata agaselfie. Kiramo ingoma. Yo. Niwo kuri mu rugo. Sirike itangira kwijyana. Boyo homi. Unabonye yo. Hana bamimere nk'uwacomye mani ndaje ngutwike bro. Avana y'ibigano baragutwika na bintu byo kwipfusha yo. Hano turagutwika nimba uzi yuko ngo ngo arajya muri komango bashutura umutima hapana. Abantu babuze aho batura ubutaka n'ubwibura. Ava tururabya noga muri puberi. Aje ngucome papa. Hano hip hop ni hip hop. Fari piana bacuranga indirimbo z'ikiriyo. Ni utwika bapfu. Fari pi n'igituta. Bore taka tutaragira. Fari pi azumye umuriro. Haro akomanza. I'd like to say goodbye to my son. Faripi nakifuje gusodora umwana wanjye bwa nyuma. Well, None. you'll be able to collect the ashes in a couple of days. Ivu muzaza kwitora minsi mike. Back here. Sir. Namureme umva nyakubahwa. Faripi. Son just died. Umwana wanjye yapfuye. Reka murebe ubwa nyuma. 5 minutes. Minota 5 nji. Telling you one or I'll get yelled at. Ntabwo nshaka abantu kumenya ko winjiye mu hano bitemewe. Don't listen. Faripi n'utwikira imirambo hakuno. Ibintu by'icyangwe byaraza ariko n'uburyo batwika imirambo bari ku cyangwe. Muzehe aza hakuno ni muzehe Edgar. Isa William na Joseph. Bose zina bahurira ni Price. Edgar Price, William Price, Joseph Price. Rangije. Muzehe nawe. Tangira gupfunuza. Twabonye umurambo ka diamond kabwira umusore ngo turashaka kwinjira mu muryango wawe. Nako kantu mukibuke. Ari kumane muzehe yarari nta n'ikintu yakoze arangije areba ko Faripi ahari yumva ari gikomanze wume nagira umwe turi bajya atangira ari cyakomanze ubu filime muzehe yumva ari gikomanze umwana agere muzima cyangwa Faripi ataba yaragiye kumwikira umwana akiri muzima mwenyewe aza kumviriza muzehe aiwe Fari umwana wanjye ni muzima sirika irahambira baba idananje n'ibisumari batani kinuza muzehe ameni mbaho umwana wanjye ni muzima mtoto wangu ni muzima muzehe aza kurwana sirikaye muzehe hari cyamufasha kiramutwika hari cyamufasha hari cyafasha muzehe kumbe Faripi yo mani yo ma Faripi ari bintu yabonye Faripi tayari Faripi baramushwanyaguje dore amaraso Faripi muzehe hari cyamwinjiye yamaso y'umusaza aya ari amaso abiri muzehe yaratashye hari cyamwinjiye njye abantu muzehe araje avuza amahoni
Hey. Okay, we'll see you there. Moza tujyane. Njyana jyana na shiri wanjye. Jyana na muzeyi. Nawe undebere. Less than 5 minutes. Ibikweto umuntu aba yambaye byana mukomerekeje. Kumba ari sana urukweto rwa muri iyi. Yeah, and it's just Na rwa nkoboye. there. Nago banshaka kunza mu rusengero. Nago ari kwemeza bagushakaga. Uretse gato yankwereke. Akira hano abareho twa bande wifashishe. Part of the family. Erega ubu ngubu nubwo William yapfuye nawe uri umwe mu muryango niba yarapaze ko mwabana mu muryango wacu. She said that she was really touched. She agreed to the cremation, so the Ati rwose Rama yavuze ko rwose nubwo twatugiye gutwika umurambo wa musaza wa mukuru wanjye. burial, Mama nawe yaramaze kwakira mu muryango. we could do it where she wanted. Ndimo ngomba gukora ibyo mama yashakaga. She appreciates you, honestly. Mama n'ubundi yaragushimye. Wenda simbiza ariko ntago wanyu nakabanza ko nagutura umuryango. Fucking stand you. Wenda na pani atakwishimira kugomba kwaba. Soza ikiriyo hamwe. Baza mu rugo basoza ikiriyo. Nibwatinze. Barerekera. Muzengi hari ikintu nabonye hese. Mukanure gusa. Shaka kubivuga mukava kari amatigo. Ariko hari ikintu nabonye. None aya mashyamba rukuru bereba. Barata. Door and down now. Wait, you've been here before? Hano wigeze watura kuva na mbere. Right here. Hano twakingiranywe. Inzu irava. Hari inzu bajemo ishaje. Nawe undebere. Mom, Dad? Mama, papa. Baje ku itongo ry'umuryango. Mwa naje mu kanya. Bono baje gusoreza ikiriyo. Mugo umuntu yapfira Kigali mukajya gusoreza ikiriyo he mu cyari wanyiyo. She's still at school. Aracyari ku It's at ishuri. 4. Ata saa 10. Yeah. Thank you. Urakoze. Mukecuru zarasose kera. Abona agafoto ka se na nyina baba basore bakiri batoya bakiri abazene Marie. Ise yasaga na William Shaw. Muze Eriga. Yarangije. Baje ku itongo ry'iwabo. Nuko waba utuye muri Kigali byagenda gutya ukizera kujya Nyamashe cyangwa namujya gusoreza ikiriyo. Mama urakora ibiki nacyo. Urabona twamvise Alice. Kandi umugabo yapfuye. Ariko ari ubwo William. Let me do this. Mama akamufashe. Mujyecu yacanganyiwe. Sasa waje mu rugo nejere wa William nyakwigendere kwa jakarare muri parafo. When we gave you this place, I asked you to throw everything away. Ati mwarangiye nabwo nabaga inzu nabwo kujugunya buri kimwe. Why are things still here? Kuki ibintu bimwe na bimwe bikiri hano hantu. I just wanted to keep something from Grandpa. Ibintu byasogokuru bimwe na bimwe nashaka kuba nabibika. Nanze kubijugunya. Felt like I was throwing him away. He threw Yabaga ari nko kumujugunya. us away. Sogokuru abena yaradutaye wa mwana we. No, I know, it's just... Mama. Some of this stuff, it's fascinating, you know? Hari ibintu byasogokuru bimwe na bimwe mbangeneye kuba nagumana nawe. Hari bitangaje. Chana radio. Flesh-possessing demons so malevolent. Ati amadayimoni bazamura. Sasa bya bintu twazajya filime umurayima aravuga. Byavugaga na sekuru wa kano gasore ngo ni ka Joseph. As though the devil himself were here. Ati dayimoni yazamutse ubwayo ni bwakwinjira muntu. Abadayimoni nyayo irimo iragenda. Mukecuru arakupa. Does that sound fascinating to you? Urumva bino bintu bicamaje? It's just inspiration for my book. Ariko nje bikuraho inspiration kugira nandike igitabo cyanjye mama. Your book is about Grandpa? None uri igitabo cyawe urumandika kuri sogokuru wawe. No, not him. It's Oya ntabwo ari sogokuru wanjye gusa. research. I mean, Ndimo nandika ku bushakashatsi bwa sogokuru. come on, the curses and Ndimo demons. nandika ku bintu by'imikoshi, amadayimoni. I found all kinds of crazy artifacts Ndimo nandika ibintu bijyanye n'ubusazi. in the world and Aho agenda gufungura ibitabo. secret society. Ndimo nandika ibintu bya secret society. It was a cult. Ati bino bisa ngo byari imikoshi. They were historians, you know. Ariko mama n'amateka nta bintu bya danger. And he recorded everything in his notebook. Ati ibintu byose sogokuru wanjye yarajyanditse muri notebook yiwe kandi ndacyayifite. Look, I was gonna tell you. Ariko narizwa ndibuze kubikubwira. Ati foto yase arayifunga. My father was not a good man, Joseph. Mwana wanjye Joseph papa wanjye ntabwo ari umuntu mwiza ngo ndavuga sogokuru wawe. When my mom's mind started to go, he retreated. Mama wanjye ubwo yatangiye gusara isogokuru wawe yabaye nk'umutaye. Spent more time with the circle of the wise men than us. Yarajyamarana igihe kinini n'abantu bitaga abanyabwenge cyane mu bintu by'amateka y'amadayimoni. Was off on some expedition, Nibyo ahora agatekereza nta kindi. buried in some stupid old... Kajya urandika ibitabo bisa nk'aho ari ubugoryi ari ubuswa. He got sick. That's Reba what... anti witwa Bani He ibyamubayeho. left us for good. Yesu yaradutaye mu by'ukuri. The weapon, crumbling Yahora agatekereza ngo intwaro ngo zakura abadayimoni Well- ibintu by'inyandiko by'amafuti. protect us from evil. All Yavuga ngo azaturinda ikibi. that because he didn't have the courage to face real hardship. Sogokuru wawe impamvu yahoraga yiga ku bintu bijyanye n'amadayimoni n'uburyo yakura ngo se ikibi nubwo atari afite kuba yafata inshingano nk'umugabo ngo amenye uburyo yakubita ku muryango we. Umuntu wese w'umuswa yabonye ko inshingano zamunaniye atangira kuvuga ngo baramuroze ngo byagenze gutya kandi nawe muroze. To take care of this family. Njyewe nawe mfashe umwanzuro nita ku muryango wacu. Sogokuru wawe mu gihe byamunaniye. Sorry. Mama umbabarire. Nagahinda ko barafashe inshingano ukiri muto. Buriya abantu kenshi bizerera amapfumu usanga ari abantu bananiwe gufata inshingano
akajyazira ngo barandoze ngo hari ibibazo nagize kandi rero nani gufata inshingano. Sasa hakuno You should get some rest. It's fine. I'm fine. mama ukeneye kuruka ntacyo bitwaye. It's the pills. Ni ibinini nanyweye biri kunshi intege. Tell everyone lunch in an hour. Kugira abantu bose ko bya saa sita biratungana mu isaha imwe ngiye guteka. Throw this out. Ibigendo bijugunye hanze. Ibintu bya sogokuru wawe ntabwo bishakana. What's going on? Hano sasa System going inside. nyirakuru w'abana yafashe Alice amukubita urushyi. I was just trying to help. Ndimo nagufasha mukecuru. Boni She's trying to steal uyu mwana w'umwana Alice ashaka kunyibira amafaranga. Let go of me. Hamagare polisi. Mukecuru bwaraturubuye mwana wanjye. Uyu mukecuru yavunitse no kugura afite ukuguru b'ikimuga. Baramuhambira hano. Afite akagare kamanura muri etage. Kibayicora gusa. Mukecuru wamajora aba yo safe. Sasa bwatinze. Maniga bamwe ngajugunye ibintu bya sekuru yumva se arimo arakorora. Ise arimo arakorora se twabonye ari cyamwinjiyemo. Acana hano urukezo. Bimwe bigati biti n'ibyatsi. It's out of gas. Papa nta mavuta arimo. Muze Ediga. You don't need to worry about the yard. Someone's got Ariko nagomba kwangikira n'imbuga twayikora. do it. Arabari ubikore. I will. I just Will have we leave you there? Nanabikora. Mvava muri iyi nzu. You let it rot. Muyireke ipfe yonyine ibore. Like living in shit. Tuza nababa mu mwanda. Muzavana irukezo ariko se. Hey! Umusaza ukupakupa mu gihe cy'imvura. Ari amatara aricara. Muzajyana urukezo rwe. Muzehe butunda. Do hano hari mutundu ufata imbeba nk'ijana. Inzu irashaje. Ashyira hano. Muzehe arakorora. Mujinya. Afite imijinya. Aza hano afata essence. Harya bishanwa na petroli essence. Moteri ni essence. Abona hariya ibintu. Nanjoro, inyundo, utuyuyuzo. Aza muki muri basement. Muzehi yahindutse. Abona hano hari baba yavanye mu kamashu. Arangije kubera imijinya amatara arizimye. Muzavana yakuma ari kimureba. Muzavana yakuma. Iyi nzu ngewe mfite makoba. Muzehe. Reka dupfire mane ndani. Arimo ngo reka dupfire mane ndani. Ntacyo bitwa arimo urumva amajwi atabona. Wihangana. Wihangana muzehe. Reka dupfire ndani. Fata icyuma aragihindukiza. Hamwe mu mwana we yamufashe ku kaboko. Bano bumva namutigito. Mumva umutigito munsi. Banyarwandakazi, telescopic fixing, hybrid car services and repair. Baje nk'igisubizo ku banyarwanda ku bantu batuza imodoka z'ama hybrid cyangwa se ama hybrid hamwe n'abantu batuza imodoka z'ama electric. Telescopic fix baje nk'igisubizo ku bantu babuze pièces z'amamodoka ajya atandukanye nka Kia K5, K7, Hyundai Sonata, ama Grandel. Baje nk'igisubizo ku bantu mubura ama pièces aho mumenesha amavuta, ama brake suspension n'ibindi bigiye bitandukanye. Turahabaye dukorera hano mu Gatenga ukimanuka Kicukiro centre utaragira ukirenga meru Gatenga gatoya niho dukorera. Babantu mwajyaga muvuga ngo imodoka yanjye ngo yagize ikibazo ngo amavuta ngo sinzi biki turebaho. Dufite abakanishi b'inzobere kandi babizobereyemo cyane harimo mu witwa Paul ari uri kubona kuri ekran yawe akora ku modoka yawe rikaka buryo n'ahandi wayobera. Dukora ibintu bigiye bitandukanye. Dukora na home service nk'imodoka yakwamiye mu rugo waduhamagara kuri inimero uri kubona kuri screen yawe tukakugeraho tukagufasha. Dukora ama hybrid ndetse n'ama electrical cars cyane n'izindi turazikora ariko izi nizo twazobereyemo cyane. Mutugane aracyari Sagara da Premier umva. Education cyangwa uburezi niwo musingi w'iterambere. Uko umwana wawe yize neza bimutegurira ejo hazaza hashinganye. Ni karibu muri Fruits of Hope Academy aho umwana yiga mu buryo bugezweho kandi akiga indimi zose. Fruits of Hope Academy started in 2007 and it's a Christian school. Our school welcomes children from nursery to primary level. We follow the Rwanda national curriculum and teach mainly in English with French and Kinyarwanda as subjects. Our school offers extracurricular activities such as robotics, debate club, sports, library reading and spiritual activities. J'invite tous les parents à inscrire les enfants au Fruits of Hope Academy, une école qui prépare un avenir meilleur pour chaque élève, avec des enseignants compétents et un bon environnement. Fruits of Hope Academy tugendera ku mahame ya Gikristo kandi umwana wacu tumwigisha gusenga no gukunda Imana. Fruits of Hope Academy iherereye ku Gisozi hafi y'akagari ka Musezero. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri nimero ubona kuri screen yawe. Welcome to Fruits of Hope Academy. Ediga
Edgar, are you okay? Edgar umeze neza. Asanga umusaza ashaka kwibaga. Edgar mzee. Umusaza ameze nk'uwasaze amwambura icyuma. Narise sheri wanya kwigendera William nawe arakomereka. Yemwa Don't tell my wife. utabwira umugore wanjye ibyo nkoze. I hold on to this, okay? Ntacyo ukoze n'umuntu wambaye icyuma. Akuma umukobwa arakabika. Abona akabitse. Hano hari abakata zasi inyama. Barimo barategura igiporezo. Masaha y'icakura ni mukanya. Tayari. Uyarangije. Aza hakuno. Aza gukora banarise. Yaje bitarise. Mr. Step in the cellar, I dropped the plates. I'm sorry. Yarwose nahanutse unsanira nkata ku mesikariye. Dad. Nabyumvise natuma hano. On the dining room table, please be careful with it. Binjyane kuri dining table kuri sara manje. You did? Wabisoje cyane. Namabuje. Ariko twibukiraho byinshi. Nizo Edgar akunda. Why did you stop? Kubera cyo arekeye. First the kids. Then my sister Bonnie got sick. Turumva impamvu nagiye kwita ku mugabo wanjye, sister njye ararwaye, nita ku bana banjye. Nageraga inshingano nyinshi. You had a gift, it's a shame. Nimba ari nimpano ni igisebo. I love. Nimba ari cyo nkunda no kubana nabo nkunda. You know. Arara byo twagaburira. I'm nothing. Wa mwana naye nafite umuryango wanjye ntacyo naba mfite. Buriya muntu akenshi yishimana n'abakunda. Tangira kwibuka. Ajya mu mukwe bwa mbere basezerana mu mirenge. Edgar yarakira umusore muto. Barajana barebana ka video. Kumbe Edgar muzehe butunda. Hari cyamwinjiye. Nabibonye. Barimo barabereka kasete ka kera. Thank you, Joseph. Urakoze Joseph. It's beautiful. Byari byose urakoze kutwibutsa ibyo bihe. Muzehe. Edgar umeze neza cyane. Umukecuru ana we. Gara turubuye. Muzehe. No. Oya ni wicaye. That's Will seat. Ugiye kwicara mwanya mukuru wa Will nyakwigendera. Boy, Will. Na mwanya w'umwana wanjye Will. Ntabwo kujya agiye kwicara. Muzehe afata imbwa. Urebe ni bwa kuri table. Muzehe arangije afata kuto. Ariko nizakuto zityaye. Do the wine, please. Edgar ushaka kunywa wine cyangwa ashyira hasi icyuma. Don't. Oya buretse. Bamwambura akayipfundura. Umukobwa ahita amwiba icyuma. Uyu mukobwa ariko ni umusaza asa nk'afite ikibazo. Pre-made. You just heated them. Izi nzoga rwose ubuzebana ni sawa. Ibiryo nongenda bishyushya mbiteka neza. That's concerning. Ati biratangaje. Biteye amatsiko pe. It's clearly frozen food on paper plates. Ati rwose ibyo bari ibyo biri frozen ariko turabishyuye tukabirya. Biba byakonje. Bafungura shampoo. Wine hano. Ya Joseph. About the restaurant. Ibijyanye na restaurant. To our plan to. Ntabwo napanga nafungura restaurant. Sasa William mbere yuko ahita Imana yapanga yafungura ka restaurant we na sheri we. Let's just talk about it another time. Yeshe nakunda kuzabigana ubutaha. Katubiganire wari kibazo se. Well, turi hano nka family bari umpango warufite na sheri wawe mutara ugezeho twagufata nk'umuryango iyo restaurant igakorwa kugira ngo nahari aruke mu mwaroke ibyifuzo bye byagezweho. I haven't decided anything, but I mean it was Will's restaurant. Ati nako nipanga kufungura restaurant cyari ikifuzo cy'umwana wanjye. In the place together. Ariko no muri restaurant mwabo yifatanye. I only did the accounting. But you're ariko ntago nari bubijyemo cyane. His wife. Ariko uri umugore but you're his wife. Umuryango ufite amahame ugendera bati mwana uje arapfuye afite icyifuzo reka gishohoreze. Mujye usukiramo akawayini. Sure. Nta kibazo. Famille bose ni babutunda bakunda icyo kunywa. Honest, I was thinking I might go back to Paris for a while. Abo mwamurya famille nyene mvuga nshaka kujya i Paris. Mukecuru mwambura icyo kunywa. With my Ajana nkabana na data. A little more decided than you let on. No, wafashe umwanzuro komeza ubuzima nyuko tubuza umwana wacu. Mvo matiku muri famille. No. These things ntabwo navuze ngo nzakomeza ubuzima. Be dealt with as a family. Bino bintu numva tugomba kubicamo nk'umuryango. Yeah. Cyane muko urajyaye. We should deal with it as a family. Ibintu tugomba kudiringa nabyo nk'umuryango. Kumubwigira makoba. You know the staff adores you. Wamwana ari ibintu rwose ubukenewemo. They need you. Bashyira kakanu gafungura wine hasi. Do it for him. Nimba ari ikintu utegeza ko wakorera umwana wanjye kimukorere. Ariko tujya mu Faransa ngusange so umwana wacu amaze gupfa. Wait, I recognize you. Uretse waye mwanda kumenye. You're married to my grandson. Warongo we n'umwuzukuru wanjye. Sibyo? Mujye zarasose. Don't turn a deaf ear. I wikigira ngaro gipfama. Asked you a question. Yakubaje. Mama reka humura.
All I'm saying is, you had the chance to. Musaza acisha intoki afata akantu gafungura wine kaba gasongosoye. It was his life. Muzehe It was his passion. nimba yari byakundaga ari ubuzima bwe. Lay it on. Reka tumufashe abigereho. I really think we should do this another time. Reka tuzabikora ubutaha. Best time to lay everything on the table. Ati undashaka aricyo gihe cyiza byose tubiganire kuri iyi tabure ibikwepa ibyavuga ni ukuri. We need to make decisions. Ngira gufata imyanzuro muzehe uko bavuga umukobwa akibuka uburyo William yamuzongaga. Muzehe afata muzehe yabana n'abantu bafungura wine bano ko baganira muzara hano ngo bari buka buryo uyu mutipe yamuzonga n'undi aramaze kumurambirwa yangwa arakimukeneye mu buzima bwe yirirwa mukubita akabona amazi ashyushye mukobwa mena wine Aris uwera I am calm, umva ndatuje but you shouldn't speak on Will's behalf. ntimukavuge mureba ku ruhande rw'umuhungu wanyu kandi ngo mugomba kumuvuganira. No one knows him better than I do. Wa mwana nge ndi nyina wa William nta muntu uzi umwana wanjye kundusha ntukamuze kumuvuganira ngomba kumuvuganira. Umukecuru mwabaye bari bamubuje umukecuru kucyo ushoreza. Okay, look, we're all here for him, but I think Alice is right. This isn't ariko mama twese turari kubwa William kandi cyo Alice avuga ari byo. right time. It's never the right time for you, is it? we naje we tuzagwasi igihe uzaba watabarutse umva amagambo y'umusaza. Utubuza kuvuga kuri mukuru wawe n'utabarwa tuzakuvugaho. That's why you've done nothing with your life. Mpamvu ubuzima nacyo ugeze wimarira. Edgar rekera. Fucking touch. Edgar, Awe nkora. breathing here, but that. Edgar fata akantu gafungura inzoga. It's fine. It's not. Tia mwihore muzehe. Where is it? Iri hehe. Muzarabaza. Where's the wedding ring? Ari impeta y'ubukwiri. Hano arayivanyemo na Alice. Why aren't you wearing it? Utambaye impeta Did y'ubukwiri. you sell it? Warayigurishije. You get a good price. No. Maze baraguye amafaranga afatika. No, of course. Nagurishije. No. Nagurishije. Can I have the corkscrew, please? Wameza akantu gafungura wine. Barabwira muzehe Edgar. And a hoodie and sneakers. Ndabona nambaye hoodies n'ibisinika. I'm right here, Edgar. You can. None wanaje no mu kiriyo utambaye nk'abandi bagore umugore aje mu kiriyo cy'umugabo aba yambaye neza. Waje yambaye ibintu by'ibijampa. Nta ndwa analize. Don't you think that's weird? People ibintu bisanzwe. Grieve in different. Abantu bunamira babona ibyo butandukanye. Muzasunika imuga. Abantu bara bose abanyamatiku ngo waje mu kiriyo ngo wambaye ibintu by'ibisinika, ibintu by'ibijampa. Urangwa waje wambaye nk'umugore w'umugabo. Ubwo ati buri umwe yari kwibukuwe amwibuka mu buryo butandukanye. Family ana abanyamatiku barura kawunga na yumva yatemye akira mukecuru uzatangira kurya imiriri uzaza afite cyamwinjiye mana nyagasani sebukwe w'abana muzehe nawe ndebiri William yarapfuye none biri kutubaho birahagije muzehe ntabwo meze neza ata amakosa yawe n'amara amakosa nayo wa mwana kwa mukuru yarapfuye. You didn't stop him getting to the car. To do with it. Papa rekera muri na Alice, listen. yasereye na Alice. Ukivuga utwara sereri. It's my fault. Uri muri umvigana cyangwa uzaraje kwa William yarapfuye ngo twara sereri. No, of course not. You were there. Wese kwa rari kumuri munai kuchita ngambo yako nache ngo natware. You couldn't stop him from getting in a car Alice, no, I either. tried. Wait. Zafatani kanya. That doesn't mean it. Imbwa na iraho. This is exactly what you said. Atera na magambo. You should all mind your own business. You don't. Bamwe se muri bibare bari mwenye no kunzonga kwanza. Alice abwa nabi. Mwabivuza ngo wishime ko mwana ajapfuye. Please. Will's looking down on us from above. Mbabare mureke gutonga na William arimo aratureba hari duterana amagambo hejuru ye. From above. Arimo araturebera hejuru. Hejuru he. He's down, baby. Ari hasi aho twamutabye cyane. Atera imbwa kanya mu jisho. Muzehe yabaye ikindi. Atera imbwa icyuma mu jisho. Kubeta muhungu icupa. Umusaza bwa Yozi. Musaza yahindutse ikindi. Atera ikanya mu jisho ry'imbwa. Muzehe ari cyamwinjiye. Mumfashe. Zana ko nanjye tumujyane kwa muganga nona. Muzehe bwaturubuye. Tia dufashe. We deserve this. Naga ibintu tubikwiye. They left without saying goodbye. Ati bagiye badasezeye. Sinzi ni bandi. Bana bandi ifamiza ngaho ifite ibintu izi baziranyeho. We deserve this. Nago twari dukwiye ibi. Umubujyajuru. They left without saying goodbye. Ati bagiye badasezeye. Ni bande. Arabafasha imodoka. Uko bagenda hari ijyane kicoka mu modoka. Bana nyagaza n'umwana nawo wanyereye. Makanya. Yishimwe yendabizi yayishe. Tayari urebe. Muzehe nawe yakomeretse inyuma ku mutwe. Batajya kumuhashira bande. Batajya kumushoza bandage. Katabwa bande. Umukobwa aratwaye. Umukobwa atwaye. Kure muri hano habona muzehe yegutse. Uzamaso yahindutse. John. Iso. Joseph Fuso. Ese yahindutse. Raka muzehe yabaye ikindi. Zana ako gakasi nkwereke. Umwe agatishaga bande. Mama ateragura umukobwa. Tia. Gatera umukobwa.
umukobwa agakasi. Imodoka yakagendaga dore ngirarenga umuhanda parika nabi. Muzabana mo konache yikatisha umukobwa mukatisha konache. Umusore arangije hambira sera sentire y'imodoka hambiriza umukandara w'intebe raka muzehe musaza mena kapo y'imodoka mu ntebe kiryamisha garuka. Nabiri kubonye nako nabyanganira mukobwa agiye gusoka raka Dotachi ibintu ni butunda. Muzehe abaye ikindi sinagira musore hakuno. Musara daimoni yamwuriye yabingi yamwuriye bata sentire y'imodoka hambira agakobwa ndetsera hambira agakobwa mwana vana imunda papa ndakurasa uriya kurasa umubyeyi we biragora. Papa ndakurasa murase tiyari baravuga ngo barasa umusaza ngaho ndasa Joseph we ndasa baba bafashije moto kumusaza dore ntambara mu modoka ona ntambara dore ntambara kizimya moto uzura mu modoka ngo bafungura umuryango biranga. Arangije umusaza kurura agakobwa arangije Joseph aracoboka musego mu mutwe w'umukobwa. Arangije muzehe yebwe tata muzehe yebwe tata we manigale bacari batiya mana nyagasa. Nabwiye umuntu twite iyi filime maniga yarumiwe gusa. Twabonye daimoni imwe yari mashabi bwira William nyakwigendera udufashe twinjiye mu muryango wawe. Yinjiye muri William ayipasa se mwana wa erega ntango narengereye mu kazana kandi gatinze hakuno hari abari mu rugo baza gushyingura imbwa yambwa yitwa Nkongoro. Bamaze gushyingura Nkongoro Max nuko byagenze bamagisa agafilme nakabatuye ngo muzitanza nkayimbwa atari mwese niyo muri filime nabo mvuze uyu yaje hakuno yabuze William imbwa ya Magisi nayo igiye urunguko akiraho sasa reba filime umukobwa yakiza n'igitiyo kibya rwarushashi rwari rurimo imyanda urusha rw'imyanda havamo igitabo cya gitabo ngo cyabakoze iki cyabakarenze Book of the Dead aragipfundura urutabo atangira gusoma undaya rukundi nyatsi ikurikira abantu arasoma ye dore yamatsika zatwica none se ngiyo bapfuye bigenda bite baramukingura batamukingura baramutwika hano hari ugusoma ugasoma ikijambo shawo do hey arasoma October 1983. October at ukwacumi igihumbi kimwe magana gatatu. That cursed book of the dead. Ati igitabo cy'abapfuye cyaravumwe. I warned them against reading from it. Ati bose narababuriye bazasoma cyo gitabo. Temptation. Kubera ko harimo ngo imivumu izura abakoze cyabakarenze. 4 words that can unleash evil. Ari amagambo ane yakangura byapfuye cyangwa se kibi. But they didn't listen. Ariko banze kumva abarabisomye. Nabarasoma. December 1983. Ati ukwacumi nabiri itari igihumbi kimwe magana cyenda na gatatu. At last I found it. Ati nyuma naje kukibona. A weapon that can stop them all. Ati nabonye intwaro yahagarika se kibi. A dagger created cyari icyuma by the circle of the wise men. Ati cyararemwe n'abagabo b'abahanga. Cyangwa gakundi k'abagabo b'abanyabwenge. The tiny sketch from this ancient blade rips their demonic souls from their bodies. Ati rwose kara kuma gato kavanaga amadaimoni mu bapfu ariko kana yasubizayo. I've hidden it, but now must leave again. Ati rwose akumana nagahishe kurya nta muntu uzamenya aho gaherereye. These creatures are hunting me. Ati bino biremwa birimo birampiga. And I must protect my wife and daughters. Ati nagomba kurinda umugore wanjye n'abakobwa banjye. Afunga. Niyabitinda.
arongera afata bwa butabo bundi bwa bupapuro bundi undebere bwacitse mu gitabo. Ari birenze se. Iby'iduniya n'ibyepfiriye. Ubona ijambo rya mbere. Umva amajwi y'amadayimoni. Nabijwe mwumva. Akabona ijambo. Urebe. Kunda. Asoma ijambo rya mbere. Hari icyaje. Uko asoma ijambo rya mbere. Asoma ijambo. Arongera ajya ku yindi page. Asomye kunda. Arasoma no kugifu. Astrata. Hari kirimo kiraza. Uko asoma irindi jambo. Iriya Satani. Arongera. Ariko mana. Montose. Achivuga Montose. Sankara. Arasom. Now ndebere. Now. Fuck this. Kamihorere. Kumbe. Akiraho. Dore ngwari njumwe. Dore imbwa bari bashinguye mu kanya. Afatano sekateri. Imbwa bari bashinguye. Ayitera sekateri bahita barya burusheti. Ngare burusheti zimbwa. Sasi famille nabwe bari ibintu baziranyeho. Uyu mukecuru nyuma yo kubona ibibaye hano abafite imishito yabo bagenda bagakora iki? Y'ibyuma. Byose yafashe ibyuma amakanya byose mukecuru arabitsimba. Yumva arokoze ku muryango. Akiraho. Alice yaje afite ubwoba. What's wrong? Kibazo ki? Arimo aravuga Igifaransa. I don't understand you. Mukobwa muzana gusobanukira ibyo uvuga. Bakiraho. Zizana Joseph yatiti. Joseph mwana biri. Yaje afite ubwoba. Iso ariye. Mama. I think I just killed Tia. Papa maza yishe Tia. Bakiraho. Arakomanza. C'est une personne qui commande. Arakomanza. Open up! Mushingure kumena Tia. Karamaze kuvuga ngo bamwishe. Yumvijwe mukecuru. For my money. Agarutse kunyura amafaranga mukecuru zarasose. Tia ana shida gani? Aza ku muryango ni Alice. Akinguye. Arwaje yuzuye ibyondo. Azatyo. Azari baravirana n'amaraso. Hey! Maniga. Kureba Tia. Ubutoki n'ubumane. Anga zashawe. Ariko mana abidunia. Nawe muraho nabo amaso yahindutse. Ago mwari muraho. Hey! Shanda byanga. Ariko muraho. Agataye inyindi urumva. Buri udayimoni bwo sanga gasura rakana keza. Anakana gateye imwe kumbe inda. Arangije aza kuri za buje zaka bya buje binini. Arangije afata buje. Mukecuru zasoze. Buje yose yayenze. Cheers. Your perfect family. Ubwo umuryango wawe wagatanga your perfect family. Cheers. Cheers to afata mazi ya buje. Yeah, what's that way? Where gosh? Ariko agataho. Arangije yatakundi ni Tia yahindutse. Mana nyagasani. Tia yabaye Tia. Alice barwana na Tia bamunaga mu cyumba. Tia yabaye Tia bamujugunya muri basement. Yewe. Ona pose. Araka. Arangije. Jose. Ndimo ndabara atarwa Joseph. Gahambirwa sohoka. Uriya bana kirishiri wawe. Bafungano. Izo ariye. Umva buretse gatoya. Tuvana bwakiri kare. Tuve hano. Barimo baragenda basohoka. Elias ati ni persone babonye. Muzehe Butunda Edgar. Sheri. Sweetheart. Sheri, buretse. Suzani nawe mujya. Mama nagakirishiri wawe. Muzehe. Aravugiriza. Amagara yambwa bakinguye. Nera cyari nzima. Iri yambwanije wayishingwe na Alice. Muze arangije.
abatunga kabunda. Ya oya se kandi You should be dead. nakabaye mwapfuye. Will. Nagari Will wakabaye yapfuye mwana wanje. Muze yarangije imbunda mukara. Oya muzehe yimena umutwe. Mana nyagasani. Twabanya daimoni mbashyamba ibwira Will wafasha ninjire mu muryango wawe. Hey! Ngo sekuru waba bana. Oya! Sekuru waba bana. Ngo yarafite igitabo cyo bapfuye. Ari wasomyemo amavance cyangwa imirongo. Dore Susan ngo ararira, ariko umugabo arirasa ntapfe. Irindi burwananwa. Abana bakize. Aba ni ibintu mubirambiki. Hano hari waje munsi y'inyubako acana ntuza hita. Hita za kirarye bacanaga inkwi munsi y'inzu. Hano akabashyamo agafilitire kayungurura umwotsi hejuru mukabona ubushyuhe mu nzu. Dore ngo arashyushye inzu. Dore ngo arashyushye inzu. Bano baza mu nzu ubushyuhe buri kwiyongera mu nzu. Hasi bacana inkwi akaba ari akayunguruzo kavangura umwotsi akinjira akotsi gashyushye ariko katari umwotsi. Inzu itangira gushyuha kandi bari mu gihe cy'imibura. Uyabona kabike wa mukobwa yamuhaye kuri verserie. Alice yaje hano muri bakobwa bano kambagiye ni inama ari muri filime abantu barwanye. Nujye ujya kurangurwa mu muryango jubanza ubumenye. Hari ujya mu muryango za muryango bose ni abantu bafite ibintu by'imikoshi ibintu byazanya bigi byagera bakurikirana. Yaraje hano Alice areba sebukwe. Biteshya Ugazanga umuryango abantu bose ni abarozi na sinyare zirabura network zivaho kandi zahise zihari. He's just standing there. Yesu ahagazari arimo arareba muze yatangira kubira. Umva ndagaruka mukanya nawe ndebere. Nyabuna sangarana kunyambeshye nujye ujya kurongorwa mu muryango cyangwa nk'umusore ugiye gushaka batinye gushaka muryango runaka mujye mwitondera imiryango mushakamo. Hari ujya muri famille ugasanga bafite nyabingi ibitega by'iwabo bitakugaruka bigakurikirana abana bawe kubera ko wagutenda abari amaraso yo famille. Mukecuru araha mukecuru bana ba mukecuru ahari ibi nebikira mukecuru asunika kagari. Ikibazo mujya mugira mu muri filime ngo ibintu byacitse nimunakuremo n'inyigisho. Kandi birangurira mwana w'umugabo Alice waje muri famille arongowe na William. Yumva aromena umuryango amena umuryango mu gikari amena umuryango kaganza bacomora mu rubaho. Mukecuru dare kiso Please. Ndakwinjiza. Kingura umuryango. Tiyatangira kuvugisha akaruga gatuje. To return what you stole. Bagarutse kunyibira amafaranga ugarura ibyo wibye. Ugarura ibyo wibye. Gahindura ijwi. Oh. Okay. Exactly. Cyane nibyo binzanye. Mukecuru kubera ko bwaturubuye agira umwana amwibye amafaranga arayatiruye. Dore ngaraza kwikare. Arafungura. Gufungura uri mu nzinda namufunguriye. Nuri hanze arasensinga. Buriya daimoni zirakominikana n'inkarezo. Bagira umva mukecuru baraboroga. Ujye kureba nyabuna. Mukecuru bamukubije nari rugondi hene. Kumeze neza mukecuru. Kureba gutya Alice abona na amaraso yagiye aca. Mana nyagasani we. Aro bari bafunye muri basement mukecuru yamufunguriye. Sheri watiya na Alice basanga ari kumena essence kuki ku mafoto. Iyi mitako yi famille kanyicome. Na bandi bagabo banyabwenge bazagaruka kodo. Ya mashini kati byatsi ya muzehe. Umuntu yagenda ushaka kugenda. Yuko. Bazu ugende. Urebe. Come upstairs. Jana nyogokuru hejuru. Jana nyogokuru hejuru. Iyo hasi tugirwane. Kuko biyo bintu nge. Hey. Aza yitonze ngo nisheriwe. Oya rubanda bagira imitima ikomeye.
ye Sankara umva nakinabiro ko n'umwana wabiro acomora itara aramubura azawapi mu bwoba bwinshi bagiye kubita umuntu itara baramubura ameenda wapi sheri wawe azawapi uyu kureba hari bitonze amaraso agwa kuri uyu amaraso aguye kuri uyu You have all the men in this family too. arimo ziyo karo zabanyira umwe muri uyu muryango nanjye uyu muryango tuzabanamo dore sasa tia kurarise Joseph ugira icyo ukora tia narise dore ngo barambarana bose nabakazana mu musaza Edinga muri uyu muryango aramuniga amutera akajwiga mba wimbangamira ntabwo uriya musore n'umundi mwabana ntabwo muberanye navuze ngo tugere bacana bataragenda uramujyana mukecuru Suza Stop coddling my boy. rekera kujyana umuhungu wawe He has something that we need. afite ikintu dukeneye sinzi kidanuza Joseph afite Daimoni banaga umukecuru wakuru sasa bambara umukecuru aye shacha wewe umukecuru kumbiza umukecuru hano umugongo uracika tu mu rukuta bamunyuzamo arangije Edinga yewe data bamuzamura bushingwe cyangwa data we bashota gasiya That's what we came for. Dore tucyatuzanye dore mukecuru umuhangane nzabanza mukecuru ubundi wiyisariye kera I told you she was a thief. abwe kari umujura narabivuze mukecuru azasoze kera sasa hakuru maniga bafite ngo ikintu daimoni zishaka azana ka kantu gakata iki inyama baby akuma muno mukoresha ubwo electric knife no nkata Brave now. Ajya kugira umutima ukomeye yako baby icyuki bogare yanjye boga hazibi raka abayo maniga kumbe dore bya byuma nyina yashyize hakuno akira muganga aye data we Yesu we mana we cyara mukaza umugongo ku byuma ibihati birayi nibitoshye amakuto yewe data we mana we kirangire maniga kimutsindagiraho ku byuma I was your first. nari urukundo rwawe rwa mbere nanjye uzaba uwa nyuma yewe tata mana samano aiwe amutereka kuba bafunguza za waini akamutera mu ijosi ya umbishira ateye akanuza Said you wouldn't shoot your father. bivuze ngo wananiwe kurasa so. You're killing me. Ariko ngiye kunyica. Gishanyura ijosi. Yewe data we mana. Wananiwe kwica so wa mbwawe. None nge uranyishe. Akavanamo. Nge birakoroye kunyica. Rero bebe. Wina no we karashika. Ndagushaka hano nyina umusore aravuga. Yewe. Patro bizu. Ndagaruka mukaya kamanza bangana na nyoko. Ndaje. Bimane. Ibitoki. Ibimane. Hey. Akuno. Kumenyera kuri wabana. Weza sosekera. Ura daimoni uzobaye n'umuntu uzasose wabana nacho bamaze. My mattress. Amafaranga munsi y'amatera yanjye. And leave us alone. Ajyana tureka twenyine. Mujye twezara sose wow. So,
hano hawe niho afite ikibazo mukecuru ntacyo twavugana pe There's something that we want in that little head of yours. ahubwo hari ikindi kintu gito dushaka kiri muri uyu mutwe wawe hari amakuru ufite dukeneye Your husband must have told you where it is. umugabo wawe uko biri kose ashobora kuba yarakubwiye icyo kintu dushaka aho yagishe aya nagupfuna mukecuru kumbe nta n'amenyo agira yambara amenyo ayiwe mukecuru arabirigata ibintu bipu arangije mukecuru ibicanwa bya nubwo bikweduka asubiramo araka This will fix you. biradagutunganya arangije yitonze kube mukecuru afite akaguru k'ikimani Polly where's your work? akaguru kaye kari kumbe kari agategura mukecuru nawe nubwo zashose yarazi diru hari uwo bakomye ukumukoma yabaye yafashe umuryango Circle of the wise man failed. Your grandpa failed. ejo yaratsinzwe na kagakundi k'abanyabwenge karananiwe maniga bayise Evil Dead bani ndapuri bitandatu nta gihombo kirimo ajanjura umutwe yesu we yewe data we nababwira ngo mwabakobwa mwe n'ujya kurongorwa umuryango ugiye kujyamo yo banza ubumenye hari igihe ujya urongorwa mu muryango wuzuyemo za nyabingishaho cyangwa se wowe musore ugiye gushaka mujye mwitondera imiryango mujyamo abakobwa baje muri iyi famille uko famille ni nyabingi zigenda atangira kwibuka William atangira kwibuka uburyo William yazaga mutesha umutwe nawe yasa nk'aho afite ikintu kimutera ntabwo William yabaga ari shyashya William ukuntu yari umusazi ukuntu bahoraga basirira arajya ati ndimo ndakuzi I'm coming for you niyo magambo William yakunda gukoresha ribura ziracyagwa tiya bamujanjuye umutwe ibaze kwiyicira girlfriend we mwari mugiye kubana maniga yicara hakuno nibwo yajyagarura kenge ukajya mu muryango ngo nibone ngo umukobwa ngo w'icyuki cyangwa nibone imbogane kuri Veriste nawe ko musoje Veriste mwise mubana uyu mukobwa nawe hari ibyamubaza. What's the circle of the wise man? Ago ngubaza agakundi k'abagabo b'abanyabwenge nakaki yamateka y'umuryango Alice atangira kuyibazaho. Think that it was real. Stop hiding. Sena nabisomaga saneze kari byanyabyo. Just tell me. Umva ndakwinjireka kugira ibintu misha. Ndashaka kumenya amateka y'umuryango wanyu. I saw those fucked up drawings you threw out. Ibintu soko kura yashushanyaga cyangwa ibyandikaga nagira araho nabisomye. Ako gakundi k'abagabo b'abanyabwenge kakoraga iki byari ibiki? Will ever tell you about our grandfather? Ase nago sherwa will ujya kugira amateka soko wacu. Ntakintu boyfriend yagiye kugira kuri soko wacu. Growing up, we were always told he was unstable. Ati igihe twakuraga tukira abana babyiruka twajyaga tubwire ko soko wacu ameze nk'umusazi. Bavuga ko atuzuye. Journals, he described it as this group convinced the devil had been here. Ati yakomeje mu bigano soko yagendaga yandika yakomezaga avuga ko ngo Sekibi iri hano. Sekibi iba muri inzu yacu. Would return if anyone read from when he called them. Ati yajyaga avuga ngo Sekibi ngo izagaruka umuza azaba yayihamagaye. The Book of the Dead. Ati ari n'igitabo cy'abapfuye yari afite. Oh! Bombe. Dore se wabana. Aya bas. Grandfather's left his family to travel the world. Atsoko kurajya avuga ngo tuzagaruka muri rugo tuzazenguruka isi tujya handi hose. Hano tuzahibagirwe. Searching and collecting artifacts. Soko kurajya azengurutse isi yose agenda ahantu henshi hagiye hatandukanye. Agenda kuzanya ngo ibintu byose byatuma Sekibi itagaruka ejuru. Protection from all asa nkaho ashaka uburinzi arinda ibi byose. Dore se ubwo burinzi buracyamufite. Mom asked me to throw everything away after he died, but Ati mama nyansabye ko njya nzabijugunya nyuma soko kura yapfiriye. Oya. but I didn't. Mama nawe abinsabye ngo mbijugunya ko ntabwo nzibijugunya. There's still some stuff hidden up in the attic. Ariko hari ibindi bintu bijyari mu bintu soko kura yasinze bibitse hano mu nzu. And Tia, Na Tia rero inside her, said they were ikintu cyari kiri muri Tia looking for something. hari ikintu cyari kirimo kirashaka. Kuko Tia yabwiraga mukecuru ngo hari ikintu uzi mu mutwe wawe nyirakuru w'abana ugomba kumbwira aho kiri.
Maybe whatever that is, it can stop them. Wenda wasanga icyo kintu diamond zirimo zirashaka ari cyazisubiza ikuzimu yazihagarika. Sasa icyo ni igiki? Sasa hakuno mama Drink this, please. Keneye kunywa ikinini kigusinziriza. Ako bitwa n'inkuba. Oje nsinzira. Can you look under the bed? Wareba munsi y'uburiri. He always checks to make sure there aren't any monsters. Banzu nebere munsi y'igitanda abatarimo izindi nyamaswa. Umukecuru zarasose. Nta nubwo zasose gusa ahubwo zaratarutse. Zavuye mu Kigali paka Nyabugogo. Umukecuru ya munsi y'igitanda ko nta zindi nyamaswa zirimo. Nyina w'abana ni Suzana. Nta nyamaswa ziri mu mukecuru. Lying. Arimo arambye agakubitwe n'inkuba. Umukecuru ari yorose. Don't worry. Ntugire ikibazo. You're safe here. Hano natekanye. Sawa nyine. Ndatekana se. Zinyagatara. Good night, Mom. Uramuke mama. Umukecuru do. Umukecuru. Susan. Uramuke Suzana. Aya magambo ari umuntu ajyaga mu. Did you call me? Unyisende. Amagambo atajyaga bwirwa. Uramuke Suzana. Umukecuru mbanza yakunje amanota. Ni sasta kuva ejo bamara gukingwa ntibararuhuka. Hey! Umukecuru! Ariko se herezo Spider-Man cyangwa? Umukecuru arambura ibiganza. Bena mukundwa ngwino w'igikundiro. Ndebere buriya amarangamutima ni ikintu kibi. Aramubwiye amajambo meza araza arahobera. Mana we. Aiwe. Mama. I missed you. Naragukumbuye. I missed you. Naragukumbuye cyane. I missed you so much. We shared the same dream. Erega dufite inzozi zimwe. It'll come true. Kandi dushaka azabimamo. The whole family can be reunited. The whole family can be reunited. Umuryango ushobora kwakongera ukihuza. Will's already on his way. Erega Will ari mu nzira. Here soon. Araza kuba vuba hano ari hano. Kandi Will yarapfuye. Uyu ntago arimo muri kumbwira tu. Ngo Will ari mu nzira. Kubangara bari hano. Arangije. Afata ishuka. Ayibana kuri mukecuru. Ayiwe chacha we. Mukecuru. Bakiraho arakumanza. Remember what you said at the funeral. Wibuka amagambo wavuze ku kiriyo. You would give everything you have. Nguzatanga buri kimwe ufite. All to me together. Kugira ngo umuryango wacu wongere usubirane. Mukecuru Maribori nako manyinya. Genda ukomange. Wavuze ko watanga buri kimwe mu muryango wacu wongere usubirane. Nimba ari ukomanga mukingurire. Umuryango wacu wose wongere uhurire muri iyi nzu. Muri zirinde kujya mu nzu bakubwira ngo iyi nzu ngo y'amasoko ku ruwanjye, wanyago ku ruwanjye yibamo. Reba umugabo we. Nawe ni kimane. Inzu ugasanga inzu ngo soko kuri w'umusore ngo yayibayemo ngo na nyirakuru ngo na se wabaye mama yipfiremo ngo nawe ngo niyo zarongorwa ugenda uturemo bako mujya mwitonda. Hey! Ari kujya mu nzu ugasanga kumbe kubona umugabo we nawe ubwongo yazanga hayi. I miss you ndagukumbuye. I miss us. Numbe turi kumwe shiri. Umukecuru yakazanga hayi. Nyina amaze kumuhobera mu kanya ubwenge buragenda. Arangije ngura idirishya. Ngo iyi nzu ngo soko kurwanya gweshwe n'uburoro ngo na nyogo kurwanya bararwaye ubushita ngo bapfire muri iyi nzu ngo numurage ngo niyo ngomba ngo guzaturamo mujye mwitonda. Hey! Ari cyo ngo turamo bazanga inzu. Ni inzu nyine. Arangije ako sheri ngwina hano umugabo nawe ubwe ni kimane banze murombiza bebe nibiraso byose kama tabizu wowe ayari banjye ari murombiza umukecuru wanjye twiyibutse ubuto bwacu ubundi dore amamesa yarahenze reka twiyibutse ubuto mana we Susan Zanu mudomo wowe Rachide zabyara ikindi tayari Zanu mudomo kama tabizu wewe mana we tayari mzee. Hey mukecuru nawe amaso arahinduka aracya mupasha
haven't kissed me like that in years. Myaka myinshi cyane utansoma gutyo. Kabita gutanga pasi. Aciye mu paje. Umbarise hakuno. Bareba hanze. Yeah, urugo mbanato. That's not there anymore. Maybe. Papa ina banyiri kubona. Kumbe nkongoro. Yambwa. Jose, mama arahamagara. Mwana yaje yahindutse. Grandma, okay? Ndimo kura meze neza. Yes, everything's better now. Byose meze neza kurusha mwana wanje. Arebye nyina yitonze. I need you to trust me. Nyina kunyizera nyina kuvugana confidence. Trust you. Mwizere. They're not our enemies. Nagara abanzi bacu rega. I realize that now. Umuntu rajya nabimenya ko atari abanzi bacu. They Ari kuvuga bepfiriya. just want something back that my father stole. Erega ikintu abadayimoni bakeneye ikintu papanje yibye. Nta kindi. I told you he was a bad man. Erega nakubwiye papanje ari umuntu misogokuru wawe. It's simple. Ni ibintu byoroshye. Here it is. Bwiryo kinaho kiri. Give them what they want and this ends. Kubaye icyo bashaka ibintu birangire. Ngo ni icyuma ngo cyasubizaga abazimu epfiriya. Kigafunga amarembo y'ikuzimu. We can be happy again. Mwana wanjye twakujya twishima. What is? Ejo se ni iki? A weapon. Ni intwaro. Nawe ndebere. Take away. Ariko njye sinabijugunye. Uramurambeshye mwana wanjye. There it is. Geraho kiri. Mugire ntwara iki se kandi? There's the Kandarian dagger. Kandarian dagger iriye. Matara rizimya. Ni icyuma cyitwa Kandarian dagger. Kumbe mzee ameingia ndani ya nyumba. Mzee ameingia ndani ya nyumba. Dore nambara. Dore nambara. Ndani ya nyumba. Kumbe mzee arya yemuko. Arise Yesu mwami. Kwikaro liraturika. Wagakobwa wikivanga mu gahunda z'imiryango. Wansezeranyije. Wanze ngo dore babeze umwana wanje. Urashaka iyo ntwaro ifunga amarembo y'ikuzimu. Ntabwo mukecuru. Ntabwo mukecuru. Batano urunuza. Uyu mwana mukecuru. Rangije kuri Joseph. Wabona ibyo koze? Tumye na nyoko abikomerekeramo. Wena hano. Ndashaka Kandarian dagger. Cya cyuma. Reba utukuntu tumye. Something you can be proud of. Ese bintu wakwishimira umukobwa. Wari ugiye gushaka mudubika. Mugahanga. Mugahanga. Urubizu. Did you say something? Ari cyo nuvuze. Zai cyuma kiri. Muze hatake. Ecyo mubwo zaho kiri. Gira aho kiri. Bitubara ko nadaga. Aterasa akabike. Aterasa akabike. Ameze nk'ari baramwikiza. Dore ngo barambarana. Dore ngo barambarana. Dore ngo barambarana. Dore ngo barambarana. Arashaka Kandarian dagger. Ya dagger kakuma. Yo bamukubise umutwe ku ikaro. Urajanjuka. Nambara hakurya. Nambara hakurya. Arisa aratangira. Iyo bajya kuvuga ngo intambara z'imiryango ntukazivangemo. Nge ndarisa nakabaye nageze Nyamasheke kare n'ibirenge. Oh. Maniga. Hayiwe. Ngwino ngora. Ngwino dore nyirabukwe. Ngwino. Jeje nebara mukuru. Nambara iraha. Dore byo bitatu aziye mukiri mundi yare. Hey. Joseph baramukomye. Joseph baramukomaguye. Uzaragendera mu kirere. Uzaragendera muri ginani. Joseph yacishije nyina. Ese nawe arakurikira Edgar. Edgar arakurikira. Kobwa arangije. Azana kingure. Ashaka we yakitsimba. Afungaho. Beka umuryango Yesu we. Yesu gitare cy'amahanga. Mana nyagasani mbega famiye. Bega umuryango. Hey. Ugajya mu muryango ngujya gushaka. Ari hehe. Subiza. Chumba kiri he. Maniga bamunyujije mutwe mu mbaho. Mvuge. Shaka icyo cyuma. Isa rongera kurura. Maniga yanze kuvuga.
Hey, mwami mana gitari cy'amahanga yega famiye we. Ukajya mu muryango ugasanga umuryango nabasinzi, ugashaka y'umukobwa ukabyara umwana ukabyara akazizi kagenda. Hey, warangiza ngo jewe uyu mukobwa twahuriye ngo Nyamasheke ngo nuko ndamukunda ngo ngiye kumutama ngo nta mwene wabuzi ntaguzi ahayise umuryango wabo ugasanga wabo nabanuza naba nyambabwira filime zizabera isomo Sankara wohora mutuze. Umukobwa wana rwa rwuma rukata ibyatsi sirasha rangije banza shyiramo ivuta, banza shyiramo ivuta, agira unyitambika kidogo, ndaguponsa bro, ndakubaga nta kinya. Dore ibyo bita kubaga nta kinya bro, dore ibyo bita kubaga sanzi kinya. Arangije abona hano hari uwikurura. Who that? Inzu yabaye amaraso. Aya Raka asanga Suzana irabukwe mwana we. Shaho uyu muryango wazonze uyu mukobwa kina winjira mbara abanyamatiku. Abona hane gifoto. Nimba ari foto ya Suzana n'umugabo bagikura ubukwe mdonga bariya. Bariyaje kumbe inyuma ye. Nganawa. Mujyacuru. Nyirakuru w'abana. Nyirakuru Arise nawe yarakaye. Namuragishiramo imiyaga. Nyirakuru w'abana. Azane hunuza yakubaga gasura. Nekera. Ashira kuruza kumenya y'imashini. I know you like it when we're hurt. Ntabwo nize mwishimira giye wiga kwitaga. Ndeze bamba kujya muri rugo. Abona hano yabike. Bahaye mo Joseph Imana. Uretse gato. Mujyacuru. Ukica amatwi. Kugira ngo wajije. Mujyacuru. Azana bike. Mbona akica amatwi. Bike. Ndadora garameni ngoma y'ugutwi. Susan again. Suzana reba. What am I pushing the throttle? Iki gikombe arajya kugacika amatwi kigacika. Reka nyazibire cya kimwe. This family. Kobwa arangije. Your son died because of her. Umuhungu yapfuye kubera yikara shika. Do it. Bikore. For what? Cyane urukezo tubirangize. Cyane urukezo tubaga gasura. Nyina w'umusore nawe aza kuki kurukezo. Agasura bagaponse. Reka duponse agasura. Hey! Baise Ivo Dead Bunny. Kobwa fatikira ure. Aiwe. Sorry. Kubabarire Arise. Mujyacuru. Cyuma mujito rya mukecuru. Aiwe. Kobwa arangije. Fata akaboko k'urukecuru. Ahambira kuri kakanuza. Kakagare ke bakabamugaye. Uramanuye kamanuka mu kuzimu. Agenda nka nyomberi. Naho ngiye tu. Na mimi ndaje. Akagare kamanuye igikecuru. Hey. Mugenzi. Nyirabukwe mbanza atarahinduka cyane. Mukobwa wa mumennye ingoma y'ugutwi bike vunikiyemo. Mana. Iki kibike. Bike. Mana. Bike rafunika. Bike vunikiramo. Icyo bitubuduha. Ajya kumva ibintu bimeze ngoma bivugira mu gutwi. Bakiraho barabafasha icyuma. Nyabingiro njya yurira nde? Sasa Arise wari umwana mwiza. Mujyacu arangije atangira kwikata itako. Mujyacu atangira kwikata itako. Bamwambiriye ku kagare. Mujyacu yikata itako. Arise nawe yajya yaribwa sasa. Arise yaragifitemo umuteto wo kubaha abantu. Bakiraho waciyeho. Nene uciyora. Kumbere banyirabukwe. Ni Joseph bananwe.
umuhungu wanyu umukecuru urya avuga nawe yahindutse kumbe Joseph na se yemko na mimi ndaje ese umusore ese wahe afata sasa ni mashini batima ndababaga arese mu gifaransa abanza gucikisha nyirabukwe nagazwe nyirabukwe nari marafatwa ukanya bikongera bikanga kumbe sebukwe w'umuntu dore sebukwe w'umuntu acingaho anaga nyirabukwe hano ashyira igyato ku rugi rw'inuza muri serire umukecuru tuve hano arangije hano hashyushye banza guhambira hano nyirabukwe nawe arimo arafatwa. Be grateful I didn't leave you back there. Awa kicecuru ushimire ko nagusize ari inyuma. Ahambira umukecuru hano. Grateful. Byiza cyane. Aretse aracyafite amagatima. Hano abanze akuremo ikimanyo cya Big. Umuryango wanjye warapfuye wamaze. He's gone. Abantu bose nakundaga barapfuye kandi bose bapfuye kubera we. Nawe unyumvira amatiku. Don't bring us pain. Nta kindi wazanye muri umuryango usibye agahinda. Shomoramo ikimanyo cya Big. Rubanda bagira imitima. Ndakwanga warukobwa we. Susan. Ziba Susan. Fuck up. Aramufakiza. Think to your family. It was already there. Nta mwakunazanye umuryango wabo mwari mwifitiye imikoshi yanyu mwagahinda mwe. You see this? Urabona ibingibi? Urabona inkovu? Susan. This is your son. Mwana ni wambaze hano. He was capable of. Wasn't that? Yari imanuka ntabwo yari imanuka. Was not. Baraserereye mu ngo aramusunika arakomereka. You deserve everything that's happened to you. Ati mukwiba birimo birababaho. Every fucking thing. Ibirimo biraba byose murabikwiye ko rimwe mwahisha mu banga y'imiryango yanyu. Niyo myaka ni mikoshi. I don't give a shit anymore. Nta kimwe nyitaho. Munyitambika namuhitana acana imashini. Cana hana banza kate parafu arebe ko naza kunyura yicomokera. Banza katano parafu. Your past is behind you. Bamwana hahise yawe hari inyuma yawe. Right. Jecho nari ku cyuma kirimo kiramutwika itama naga byumva nawe ndebere. Adam. Nawe nyabingise ikintu. David. Nago wacika. Just when you think you're safe. Eje cyose uvutekanye. Umba wakize. Ari kivugira mu cyecu indani. Ntabwo uzabutangiye guhumeka imyako. My son will be there. Mwana wanjye azaba hari. Ya maso y'umukecuru ari kimureberamo. And he will burn you down. Kandi azagutwika kurangize. Nakarashika yose ukimera. Uko avuga. Uraza gupfa mu rukerera. Yakuru yakabako. Cenga umutwe. Muri toilette. Mukecuru. Arangire. Muterwa akajwiga. Fata. Namukoma. Fata jirete. Baragigira. Mukecuru. Mwambika ishashi. Munigisha kavera. Mwambika ishashi. Dore ngo barazamukana kuri parafu. Dore ngo barazamukana wa parafu. Dore ngo barazamukana mukecuru. Aripangarika. Raka. Munigisha ishashi. Mukobwa. Mubagisha jirete. Sisi muri tama. Hey. Nyabingizi raha. Mukobwa. Nawe ndebere. Nabwiye mujye mwitondera imiryango mujya kurongorwamo mwabakobwa mwe cyangwa abasore imiryango mushakamo arangiza kuri ya mashini. Aza kuri ya mashini. Ayirebesha kuri nyirabukwe. Ndangije. Baga umukecuru. Baga urutugu. Ashaka ijosi. Abaga urutugu. Araruponsa. Yongera baga inda. Abaga mu nda. Filimi raha. Bahise Evil Dead Band. Ndangije. Banze mbomore hano. Nze kubona honcha. Azamukana n'imashini. Azamuka ku yindi floor. Aya basi. Ameingia ndani ya parafu. Ninja muri parafu. Aya basi. Rangije. Za hakuno. Aza mu bintu bya musaza sekuru w'abana. Mwaro ni mwari mintwaro ngo yajyana ngo yasubiza abapfuye mu bapfu muri make abazimu mu bazimu. Aza mu bikoresho by'umusaza ntabwo amenya iki niki. Ari seburetse aravuze. I'll help you find it. Zawuda gairi na ikwereka. Yumva ninde ni Joseph. Open with it like my brother should have. Umva nobone byaranye nacyo bukore. Just like my grandfather. Nacyo cyo umenagazo ko kuri wanjye.
You never found it, you never will. ati iyo ntwaro nayo soko kurangira yabonye nayo nuzugire ibona ajya gucabona hano utwuma twakera utwuma tugiye dutandukanye kumbe haruri muraza nyabingi barimo nimwe ariko irava muri umwe ijya mu wundi bivuze ngo barasabwa ikintu kimwe baramutse bateye umuntu umwe icuma nguraba nyabingi yabigiye arise agenda abona utwuma ntabwo iyo ntwaro yapfa kwibona n'ubumwe abona nta kantu kameze nk'ihembe aragafata iri hembe wasanga ari ryo ntabwo bifuza kubyara na mukuru wanjye atera icuma Joseph nimba ariyo ntwaro aragikomba nayahe niko mu cyumba cya mucoma nayahe nikomba cyuma cya mucoma amenye ko kitari cyo cyanyajye agakundi k'abasaza b'abanyabwenge kararangiye amutera ikindi biranga mana amutera ikindi cyuma biranga bino hano waye karashika nakubwiye ko icyuma kitari hano hari ikindi yamuteye akimuteye kuko kameze nk'agati inyuma Joseph amaso arahinduka subira hasi nimba kano kuma ariyo ntwaro ya nyayo aya kandi tsona amagambo aya basi kumbe n'urwego ruramanuka yebe ntabwo birarangira n'abandi ntabwo birarangira twabwa arangije gahunda ubu ni ugucoma ku muryango ntaho wawucikira iyi famiye ntaho wayicikira iyi famiye ntaho wayicikira iyi famiye ntaho wayicikira dore akumaho kaguye mana nyagasani gitari cy'amahanga aratangira nyirabukwe agashinya wewe mkazana uza wapi dore na sebukwe dore migendera wakacwa ona familia umukobwa cyangwa bakore iki bacisha imyotsi arangije aparika haku acana imashini yanga kwaka acana imashini dore imashini ngwiraka umutwe wa nyirabukwe dore ngo arabaga umuntu ona dore ngo arabaga umuntu hano amanuka inyama dore ngo aramanuka inyama hamwe bashira inkwi dore ngo aramanuka inyama umukobwa avayo kicwa sebukwe navayo sebukwe abaye rutumivu ayare atarabaga baragifata bafata urucezo umuryango wanjye umuryango warakiryaga panda abaga intoki n'agasura sa kindi byari kindi bijya nuko byakagiye aravugiriza cana umuriro buriya ngo dawa ya moto ni nini ni mwoto no si joli kwika gasia que je n'osais l'aimer elle était jolie nayambwa yaraje kuyaka ndafata kakuma ubifu bidahira muri iyi nzu baratwitse na bya bitabo na ya byose umwanda wose et le vent me disait tayari inzu yaragira kongoka nabone naho wacikira wavugaga ubwenya bingisi ikintu ubwe diamond si ikintu kumbe do ari sokorete ari sokrate wa undi wa handi so ari shikarete yibarya akabana sokrate na sokrete urefuza iki ona uzaciki ava sokorete rero ngwana batangiye faransa inzu sokrate na sokrete na shikarete aho bitanira ariko yanzu yuko bihurira kuki ku mufupa doragahanga doragatwe you Alice I should have killed you ntabwo nakabenera kwishe
Nakabaye narakwica umukobwa afite akuma ariko nawe undebere. Umuntu asigaje gutera kino cyuma n'uyu musaza. Mukobwa ko musaza ari baragenda za. This is where I promised I'd always be with you. Eri niyo zaza nagwaye guteka cyose zagumana nawe. Arangije. Mukobwa ngaramu isezerano iteka ryose bazagumana. Hari akabingaro hano kafashwe. Uwo mu isezerano ni William. Where I promised that not even death would do us part. Ubwo nabuze ngo urupfu rutazadutanya. I won't keep my promise. Ari isezerano nyenza ribika. Nzagumana nawe. Kivuga umuzimu wa William. Uko utamfite? You are nothing. Nachuri cyo you are nothing. Kwa bwenje amashamba. Ndani ya mashambani. Kwa bwana komeza amashamba. Arakomeza rirukanga ariko. Buriya. Yageze hano. Aratangira. Ageze kuri kaburimbi. Akina biroko. Nta modoka. Ntaki. Ngono mu rupfu bazaba ari kumwe. Arise arakomeza. Arise. Yageze hano anatemere gutambukwa arebe yuko yabona hari abana akora iki arebe ko yacika yaje hano bari uruganda nimba arabi ku bintu bishaje nimba ari undebere kurama indani inyuma ye hari umuntu hari hey hari hey mana tabara namazabu yinjira hano mu gikamyo bonamo icyombo mana umfashe ajya muri cya kintu kibenura iki icyo kizamura umucanga hello ku cyombo hello azamo indirimbo z'ibifaransa imikoshera cyamukurikirana aho kujya abantu bitabe kureba hano haruri maraza taye mufupa. Hey! Aiwe zatawe. Na uzansikira. Ubwo nakakuma yadaga. Arachibura. Kigiye he? Yawe! Banaga hakurya akuma karataka. Paka hano. Yewe tata. Anu biteguraga kumena beto. Bacana amatara. Barangije ya mashini ivanga beto itangira kuvanga n'akagodoro. Barangije bararekura. Buriya kugira ngo beto ikomere kaburimo babanzamo akagodoro. Gashyushye. Ntabwo ibishyushye ibitwika. Kazana. Could never have lived without you, Alice. Alice nakunari ube unari kumwe nawe. Live without me. Narabona uzaba atari kumwe. Arangije nawe ugomba gupfa. Ugomba gupfa. Hey! Nawe ugomba gupfa. Tukabana. Ibira. Bagarangije. Ibi birarutanwa. Aho gushya wumva. Wahatana. Acomora. Nguru muri fera beto. Godori cyushye. Godori cyushye ragatsindwa n'Imana. Godori cyushye ragatsindwa n'Imana. Kobwa nakindi yakoze. Yaje hano. Anda. Kiramufata. Bino. Nabana hariya. Iriya godoro. Urayibona he? Kobwa. Anaga kakuma cyashakaga muri godoro. Kari akuma niko Nyabingi yashakaga. Kanaze muri godoro, agashingure muri godoro nabaranyerera. Kano kuma niko kayo madayimoni yashakaga. Kugira ngo arangije akurwana ikigozi arebe ko yakizamukiraho. Kumbe ikigozi arawazamuye kakuma. Arangije cya kintu kifumura amabuye manini. Kimwe bakoresha mu birombe. Agitoboza gahanga wazize iki? Chocolate. Aiwe. Kimenya gatuza. Kimenya gatorero. Tayari. Kimwe bikora mu birombe bimena amabuye akomeye manini. Tayari. Bamenye Gasiya.
bayishyingura muri godoro na kakuma. Baba godoro ibera ibicuki bitwika. That way. Mukobwa. Yepo tata we. Dore kakuma ngo barakamutera. Kumba kanyako ntabwo yari akagatabye. Icyo nagari cyuma cyawe ndagifite. Mukobwa ari cyamwinjiye. Umukobwa akuma yanaze kwa rugufera kino kidayimoni. Kumbe kuvuga arimo aravuga bona ni William arimo arabwira. Ako be. Buriya dayimoni se gufata ku maranga mutima. Ndagukunda. I love you. Yabivuze umukobwa yamaze kumutera daga. Sheri. Safari njema. Naho batahuje, naho badahamba. Uzosubira. Yazo mvuga ko naga William. Ntago bihagije. Kanda amaso. Bamumena amaso. Kobwa ararambiwe. Yararambe n'undi arabizi ko atari William bari kuvugana. Batagatwe. Agakanda. Menimanga. Amenimanga. Oh. Aya basi. Tayari. Yesu we. Ngafashe ya daga. Yajibeshe mukanya ngo arayinaze kumbe kara kandi kuma. Kugira kimureke gikurikira ko kuma arega kanya ko yaragafite. Yarongeye asinziriza abadayimoni. Ubwo yaje no yikurura. Ariko mbabwenge buri afire mujya mureba. Icyo nzi cyo. Yaje yikurura muri kaburimbi. Akakuma. Iteka baza birangiye murabizi. Polisi zo hanze nizo mvuga. Nubundi ngo bahagera ngo yapfuye ngo ariko ngo yapfuye ngo atarabora abazamburi. Nase muko byagenze biti. Baraje basanga risi. Narumiwe. Baramuzanye hano. Barafuka barahoma bamuhoma nka baro yapfumutse aho badoda bukweto baramukorosha. Got a cigarette? Ufite isigareti itabi. Not really allowed to cigarette. Ntago byemere rimpereze mama naheza hise. Uretse kuri genda no muganga naguze ko ryica. Kuri abaganga bavura amaso usanga yambara rinete bazavuga kuvura amaso yambara rinete bite. Ugaza muganga uvura ibya amwifegi. Hasi ibintu by'isi imeze bite. Ugasanga utanga ibinini bya kamukecuru akorera. Waho ari shiri wanye my ex husband ni uneje kuri mwako. Kobwa yarumiwe. Erega ibintu by'isi niko nta balance. Cyangwa umuganga ambara rinete urwaye amaso avura amaso. Ugasanga umuganga wakutse amenyo avura amenyo. Yawe yakutse ureba. Ugasanga umuganga utanga binini bya kamukecuru nakutanga udukingirizo arya boyiro. Kibaza iyi barayiroze cyangwa yitumuriye amafege nubundi ntaheza hisi.